iki muranya kanduri. Hayu hai ibu undangan rametro baru ngopa heri karungan wali barangan timu pesunan anak mi cidian hantakri adat tradisi di sinawada rame nyantro ahli famili gejak kunjungi mulia hai tengku anu cempala atuh bagiri anu merpati atuh batampu dagalan macam mudangan mudi nibakan duri ladong gepajobo nyok ke Bandung undangan sana family katro gehili keno jenata ba acara pesunan yo anak bapak heri senang han sakri bapak ngan ibu adan Aceh berengan sakri inau peduli barat ngan timur menau ke macam marakan dahi Bandung ke antri wate pajobo undangan yang gejak bapak ngan umi ramehan takri barat ngan timur naladong urang biasa na pegawai negeri tentara polisi sampai bak guru kuci ngon mungkin tangiang ramehan takri olehnya hai api na cidung juru-juru na tungku sagong kena ke ili bak rumah pak heri senang oh da'u ngan ibunya hai bapak kami doa bak Rabbi gudanya tujuh semoga acara silaturahmi malam dan hari